дуруд ба шумо биёндагони гиромӣ барномаҳои варзиш. Ман Аловиддин Буриф ҳастам дар барномаи гирди як даста ва имрӯз мо дар бораи як даста не, балки дар бораи як футболбоз, яъне гирди як футболбоз ҳарф хоҳем зад. Зеро яке аз беҳтарин футболбозони Тоҷикистон Фатҳулло Фатҳуллоев ба Ҳиндустон меравад ба дастаи Ченайян ва фикр мекунам ки ин яке аз дастовардҳо ҳам хоҳад буд. Фатҳулло Фатҳуллоев дар барномаи мо иштирок доранд. Хушомоед ба барномаи мо. Хеле шод ҳастем ки шумо ба яке аз дастаҳои хеле номии Ҳиндустон сафар мекунед. Ташаккури зиёд. Рост гуфтед, ман дар рӯзҳои наздик бояд ба Ҳиндустон сафар кунам. Айни ҳол дар Тоҷикистон ҳастам ва дастаи Ченай тамринҳои худро аз ҳамин рӯз сар кард. Барои ҳамин ман бояд чанд хеле метавонам тезтар ба Ҳиндустон сафар кунам. Биёед бо ин даста шинос мешавем. Дастаи Ченайн ё худ Ченаин 14 август соли 2014 таъсис ёфта аз сармураббии даста Чаба Ласло аз Венгрия. Президенти клуб Абҳишек Баччан, ин писари ҳамон Амитабх Баччани номӣ аст. Варзишгоҳи 40,000-ии Ҷавоҳирлал Неру дар он ҷо бозӣ мекунад. Дар Лиги Олии Ҳиндустон ҳунарнамояш аст. Ду маротиба соҳиби ҷои якум гардидааст. Дар ҳайаташ чемпионҳои ҷаҳонии соли 2006 Марко Метератси ва Александро Неста бозӣ карданд. Ченаин ҳамчунин дӯстони гиромӣ дар мавсими соли 2020 дар бозиҳои плей-оффи ҷоми Лигаи Чемпионҳо иштирок кард ва аз дастаи Рифаи Баҳрайн бо ҳисоби 1-0 мағлуб шуд. Аммо дар гурӯҳи И бозӣ мекунад. ҳунарнамояшро бо дастаҳои Бошумдара Кингс аз Бангладеш, ТС Спорт клуби Малдив, ҳамчунин Мазя Спорти Малдив бозӣ мекунад. Як вохӯрӣ гузондааст. Бозӣ бо ҳисоби 2-2 ба анҷом расидааст дар соли 2020 ва дар зинаи сеюм мавқеъ дорад. Ин дар бораи ин даста буд. Хуб, ба шумо чӣ гуна муяссар шуд ки бо ин даста сару кор гиред? Фикр мекунам ин ҷо як нафаре ҳаст ки шуморо барои ба ин даста рафтан корҳои шуморо пеш бурд. Дуруст гап. Чемпионати Тоҷикистон ки тамом шуд, ман дар хона истироҳат карда будам ки агенти ман Коватилопур ба ман занг зад, гуфт ки ҳамхеле дастаро таклиф кардесад. Ман Ченайро хеле хуб медонам. Суперлигаи Индияро ман чанд бор тамошо кардам. Ин дастаро медонам. Ҳама чемпионати дастаҳое ки дар чемпионати Индия бозӣ мекунанд дар Суперлига ман онро тамошо мекунам. Ва ман хеле хурсанд шудам ва розӣ шудам ба ин даста гузаштан. Ҳамаашро Коватилопур кард ва ман хеле хурсанд ҳастам ки дар ин даста бозӣ мекунам. Ин даста як дастаи пурқувват аст. Дар он ҷо бозигарони чӣ гуфте бозигарони беҳтарин бозӣ кардан ва ман кӯшиш мекунам ки дар он даста бозии хуби худро нишон диҳам ва обрӯи Тоҷикистонро бардорам. Ташаккур дӯстони гиромӣ. Дар ин дастае ки мо ҳоло ном бурдем, аз Бразилия 3 нафар ҳастанд. Ин Мимо аст, муҳофизатгар рақами 4 аз Бразилия. Инчунин Эли Сабия аз Бразилия аст. Рафаэл Кривеларо ӯ ҳам аз Бразилия аст. Бозингари Боснияю Герцеговинӣ дорад. Ин Энес Сикович. Инчунин боз як бозигари дигар аст. Ҷери Лалринзуала. Ин беҳтарин бозингар аст. Барои чӣ ман инро гуфтам? Барое ки ин бозингар таҳти рақами 18 рақами 18 ки Фатҳулло Фатҳуллоев дӯст медорад бозӣ мекунад. Фатҳулло, шумо ҳамеша дар дастаҳо бо рақами 18 бозӣ мекунед. Чаро? Ин чӣ сирре ҳаст ки инҷо шумо 18ро интихоб кардед? Ин саволе ки барои 18 ин саволро ҳама медиҳанд ба ман. Боре ки якум бор ман футболро тамошо кардам, футбол телевизион тамошо кардам ва дидам аз тими миллии Италия бозӣ мекард Роберто Баҷҷо, агар донед. خیلی بازیگری تشکر برای چرا نمیدونیم همه بازیگرا همه مخلصای ما خوب میدونن بعضی‌ها هرچند بر وقت‌تر بازی کرده بود ولی ما شما میدونیم بسیاری‌ها نمیدونن. برای ما هم میگم که همین رو ما تماشا کردم بازیش رو و خیلی بازیگری خوب بود و تکنیک خوب داشت و من پسند اومد که من همین برای ما یک سبب شد ما فوتبال مشغول شدم. برای وقتی که من گفتم کدام رقم رو میگیری من 18 رو انتخاب کردم. تشکر. اونهایی که Роберто Баҷҷоро намедонанд, биковед, ҳама ҷо пур аст аз он наворҳое ки Роберто Баҷҷо таҳти рақами 18 бозӣ мекард. Аммо дар ҳайати дастаи Ченайн шумо рақами 18 гуфтам банд аст. Он ҷо меравед, барои шумо дигар рақамро пешниҳод мекунанд. Чӣ мешавад ин кор? ба ман пешниҳод кардан рақамҳое ки 19 буд, 30 буд, 25 ва 81. ба фикрам агар ман рафта ба Ҳиндустон расам, мумкин ман 81-ро интихоб кунам. Агар 81 ки дар Ҳиндустон мумкин набошад, мумкин рақами 19-ро интихоб кунам. Ташаккур дӯстони гиромӣ. Аммо имрӯз ман ба он сомонаи
клуби Ченаин дар омадам ва онҷо рақами Фатлуев рақами 81 аст. Онҳо шояд фикр карданд ки 18 чун аксаш 81 аст ва Фатлуев таҳти ин рақам бозӣ хоҳад кард. Хуб ба ҳар навъ биёед нигоҳ мекунем. Фатлуев ки аст? Фатлуев дӯстони гиромӣ чемпиони чандин каратаи Тоҷикистон аст. Бо дастаи Истиқлол хеле зиёд бозӣ кардааст. Аслан ба дастаи Истиқлол аз дастаи Динамо гузашт, вале собиқан ман ба шумо гуфтам ки ӯ дар ҳайати дастаи мунтахаби 17-солаваи Тоҷикистон дурахшид ва аз чемпионати Осиё ба ҷоми ҷаҳонро хоҳад гирифт. Медалҳои биринҷии чемпионати Осиёро ҳам доред. Дар рӯзтон ҳамон лаҳзаҳо ҳаст? бале, дар вақте ки мо дар чемпионати Осиё бозӣ кардем, унҷо бозиҳо хеле хуб буданд, барое ки ин барои мо барои ҳама футболбозамон бозиҳои аввалини дар ин сатҳи баланд буда. Барои мо кӯшиш мекардем ки ҳар як бозӣ бароем ба чӣ қувват дорем ҳамашро битем барои ғалаба. Мо дар гурӯҳи мо се даста буд, се дастае ки мо ҳамашро шикаст додем. Дастаи Эрон буд, дастаи Ироқ буд, дастаи Йемен буд. Яман, бале. Ман хеле хуб медонам, мо шуморо бо як шукӯҳи шаҳомат дар Тоҷикистон пешвоз гирифтем. Ин наворҳо ҳастанд. Ин наворҳоро мо ҳам як лаҳза пешкаши бинандагон мекунем. Аз он лаҳзаҳо ёдовар мешавем ки чӣ гуна футболбозони дастаи Тоҷикистон бозӣ карданд. Ман хеле хуб медонам аз кӯдакии шумо, ман дар ёд дорам Нуриддин Давроновро ва чанд муддат дар бораи он ки шуморо ҳамчун шореҳ шояд дар телевизион тарбия каранда кор сухан гуфтам. Медонед барои чӣ? Барои чӣ? Не, барои он ки байни футболбозони Тоҷикистон сухан кардани ҳамон вақте ки мусоҳиба мекардем сухан кардан бисёр душвор буд, аммо ду нафар шумо будед, ҳам Фатлуев ва ҳам Нуриддин Давронов. Шумо хеле хуб тафсир карда метавонед сухан гуфта метавонед. Аз ҳамин хотир мо кӯшиш мекардем ки бо шумо ҳам суҳбат шавем. Ҳоло ҳам ҳамин тавр аст? бале, вақте ки бисёртар мо дар тими миллӣ ё ки дар бошгоҳ мо ҳастем, бисёртар кӯшиш мекунанд ки мо гап занем, барое ки футболбозони дигарамон намехоҳанд сухан кунанд. Барои бисёртар ки мо гап задем, аз ин ҷиҳат гапзании мо хеле хуб шуд ва чӣ хеле ки шумо сухан кардед ки дар оянда шореҳ мешавед. Шореҳ шуда ҳаст? Шореҳ шудани ҳаст? Ин чӣ хеле ки мегӯянд ки ягон чӣ гуфтан мумкин нест. Ин насиб тақдир аст. Агар насиб бошад, чиба не. хуб, бисёр ҳам дӯстони гиромӣ, як пешниҳоди мо пазируфта шуд. Ман фикр мекунам ки баъди он ки Фатлуев қуллаҳои футболро ба пуррагӣ фатҳ мекунад, чун фамилияш Фатулло асту номаш Фатлуев аст ва мебиёяд ба назди мо ва ҳамчун шореҳи футбол ба шумо тафсири футболҳоро хоҳад кард. Ин як тараф. Фатлуев дӯстони гиромӣ аз дастаи Динамои Душанбе ба Истиқлол омад ва таи чанд сол дар Истиқлол буд. Аслан аз соли 2018 гурӯҳи эҷодии мо умуман варзиш мо оморҳоро мебарем. Биёед ба соли 2018 нигоҳ мекунем. Клуби футболи Истиқлол як зарра пештар буд. 18 бозӣ гузаронид, ду маротиба иваз карданд. Дар майдон 1540 дақиқа бозӣ кард, ба дарвозаи ҳарифон ду тӯб зад, 6 корти зард дорад. Дар соли 2019 ин соле буд ки ҳамагӣ 6 бозӣ гузаронид ва баъди ин ба дастаи Бухоро рафт, ду маротиба иваз кардан, 542 дақиқа дар майдон, 4 тӯб задааст ки аз дутоаш аз пеналти аст. Дар ин бора шумо баъди 6 бухорӣ гузаронидан ба дастаи дигар рафтед Бухоро. чӣ хеле ки медонед, ҳама вақте ки мо дар Кубок АФК аз гурӯҳ набаромадем, ба ман таклиф аз тарафи Бухоро шуд. Дар он ҷо мурабби тоҷик буд, Мусин Муҳаммадиев. Ӯ ба ман таклиф кард ки мо мехоҳем туро дар Бухоро бинем ва ман бо дастаи Истиқлол гап задам ки имсол АФК мо натонистем баромада, хеле дар насиб набуд. Барои ман агар иҷозат боша, ман равам дар чемпионати Ӯзбекистон чӣ қувват дорам, ҳамашро нишон диҳам ва ташаккур зиёд ба Шорух Саидзода ки розӣ шуд ба ин кор. Ман рафтам дар Бухоро хеле бозиҳои нағз гузашт. Дастаи хуб буд. Барои ман чӣ осон буд ки дастаи Бухоро ҳамашон бисёр 80% ба забони тоҷикӣ гап мезаданд. Барои ман хеле нағз буд ва маро хеле хуб қабул кардан ба даста. ранги як оила будем ва ташаккур зиёд ба дастаи Бухоро ки ҳам хел ним соле ки ман дар оҷо бозӣ кардам, ним сол барои ман
خیلی بهترین گذشت. یعنی شما از یک شهر تاجیک سخن یک جایی که با تاجیکی سخن میگن با شهر بخارا میاد با جایی که باز با تاجیکی سخن میگن. خب فرق کلوب ها چی بود؟ چی برتری داشت؟ مثلا استقلال از بخارا یا که بخارا از استقلال؟ دسته بخارا از استقلال فرقی ندارد، برای که دسته بخارا در چمپیونات ازبکستان در پایان‌تر است و چمپیونات ازبکستان از چمپیونات سطح چمپیونات ما کمتر بقاتر است، این را همه میدونند و فکر میکنم که فوتبال ها کمتر دیگر هستند. چخیلی فوتبال بخارا باز میکنه، چخیلی استقلال. در استقلال فقط در همه بازی‌ها کوشش میکنی که فقط در هجوم باشی. در بخارا بیشتر ما در دفاع بودیم، بیشتر در قفا بودیم، برای من کمتر برای من قیمتر بود اونجا بازی کردن. من که عادت کردم فقط با حمله بازی کردم، در اونجا قیمتر بود. همین قدر فقط دیگر اگه چی دسته استقلال در تاجیکستان دسته بهترین است، دسته بخارا هم دسته اوزادار ازبکستان است. تشکر دوستان گرامی. بعداً قهرمان ما با خوجند اومد و موسم سال 2020 فتلوف در ایتی دسته خوجند بازی کرد. خوب در خوجند چگونه بازی کرد سال 2020 فتلوف 18 بازی گذرانید، در همه بازی‌های دسته خوجند بازی کرد. 8 مرتبه رو عوض کردند، 3 مرتبه بازیگری بهترین وخوری و 1560 در میدان به دروازه حریفان 5 توپ زده است، 3 کارت زرد دارد. فتلو وقتی اخیر کارت‌های زرد برای شما بسیار دشوار بود، کارت‌های سرخ در دسته منتخب اما بهتر شد. چی وضعیتی بود؟ چی شما را مجبور میکرد که کارت‌های زرد بسیار بیشتر گیرید؟ وقتی که ما کمتر یاشتر بودیم، کمتر با خطاگی راه میدادیم که همین کارو شود. برای همین استاد وقتی 3 سال کمتر باشه، وقتی که فرزنددار میشی، وقتی که کمتر 3 سال میرد، بوجه فکر میکنی که در همه بازی برآمده بازی خوب میشونتی که یگان چخیلی که در بازی میدونید، همه در تلویزیون همه بازی هم کانال ورزش است، هم کانال فوتبال هست، همه بازی ها نشون میدن، همه میبینن. برای همین ما کوشش کردیم که انتظام کمتر خوبتر کنیم و همین کارت رو کمتر کنیم که در از خوبتر شود. تشکر. درباره خانه گفتید آدم فرزنددار میشود. خوب امروز وضع اویلوی شما چگونه است؟ من 2 فرزند دارم، پسرچه و دخترچه. خدا با شکر هم است، ناز است و انشالله پسرچه هم عمران 2.5 سال است. فکر منم است که 4.5 سالگیش با فوتبال وایرودیم. فوتبال باز میشود. آینده نامی مرا پیش برد. تشکر. بسیار هم یک اقدام خوب است، یک آرزوی خیلی نیک است. ما فکر میکنم که فرزند شما باز یک فوتبال بازی میشه که در تاجیکستان در دسته منتخب تاجیکستان بازی میکند. اما در اویلا من فکر میکنم که این با من هم گاه همین چیز میرسد. وقتی در خانه تنها فوتبال تماشا میکنید بسیار دشوار است. اویلای شما با فوتبال چی رغبت دارد یا که نه، یا که شما در علاویدگی فوتبال تماشا میکنید؟ وقتی که بازیایی که من خودم بازی میکنم و اویلام با فرزندانم رو نگاه میکنم بازیای من. وقتی که با دیگر چمپیونات های من در خانه باشم نگاه میکنم، رفته در دیگر خانه فوتبال تماشا میکنم و اویلام با کودکان کینوها یا که چیزهای دیگه تماشا میکنم. تشکر. یعنی همیشه با ورزش تماشا کردن و با فوتبال تماشا کردن این باید یک دیگرگونی هم باشه در اویلا. این با هر یکی ما هم این سر و کار میاد، این مشکلی هست. برمیگردیم به خوجند. شما به دسته خوجند آمدید و میبینم که کار شما، فعالیت شما بیشتر شد. خوجند رو چقدر پیدا کردید؟ چقدر دریافت کردید؟ خوجند چگونه دسته است؟ وقتی که من بخارا آمدم کنترکت من تمام شد و من در استراحت بودم و من تکلیف شد از دسته خوجند تکلیف شد از طرف مراد عمرف و من گفتم که من فکر میکنم برای که من اونجا ممکن که من با بخارا میگذاشتم. اونجا با محسن محمدی گپ زدم و گفت که کمتر صبر کن، ما همه دسته رو چخه میکنیم، ممکن با بخارا برگردی. برای من با دسته خوجند گفتم که کمتر صبر کنید، اگر که من با یگان جور نشود رفتنم، من فکر میکنم خوجند. برای که من میخواستم در خوجند بازی کنم، برای که وقتی که ما طولی که 10 سال در استقلال بودم، در استقلال بازی کردم، گفتم که میخوام که قوای خود رو در دیگر دسته‌ای که در تاجیکستان در دیگر بازی میکنند، قوای خود رو در اونجا سنجم. برای همین وقتی که بخارا کارم بخارا نشد و بعد
ба дастаи хуҷанд вақте ба дастаи хуҷанд гузаштам ва шарте ки дастаи хуҷанд дастаро пурқувват мекунад ва ки барои ҳам чемпионство бозӣ кунӣ ҳам барои АФК барои ҷомеи конференсияи футболи осиё. шумо нисбат ба он футболбози ҷавоне ки ҳаст бештар медавед. Ман инро дар хуҷанд ҳис кардам. Нисбат ба хуҷанд дар Истиқлол бозӣ кардан осонтар аст ё ки баръакс дар хуҷанд осонтар аст? дар мавқеи шумо фикри манам аст ки дар хуҷанд камтар қиинтар аст. Барои ин чи барои ин ки дастаи хуҷанд намегӯям ки заифтар аст, намегӯям ки дастаи хуҷанд бисёртар кӯшиш мекунад ки бозиро бисёртар пеш барӣ, барое ки даста медонанд ки барои пешравӣ бояд ягон чӣ кунӣ, барои ягон бисёртар қувва сарф мекунӣ. Дастаи Истиқлол ки дар майдони сунъӣ бисёр бозӣ кардагӣ, дастае ки футболбозон дар як тим дар даста бисёр тӯли 5-6 сол якҷоя ҳастанд, осонтар аст. Дастаи хуҷанд бозингаре ки ҳар сол бисёртараш алиш мешавад, барои ҳамин аз ҷиҳати якдигар фаҳмӣ камтар қиинтар аст, барои ҳамин дар он ҷо қувва бисёртар сарф мешавад. Дар Истиқлол осонтар аст камтар бозӣ кардан. муносибати бачаҳо хеле хуб аст, чунки шумо ҳам капитани Истиқлол будед, капитани дастаи мунтахаби Тоҷикистон. Бале, онҷо осонтар, барои ҳамин ҳамаи бозингароро ки тӯли 5-6 сол якҷоя бозӣ кардагӣ, бисёртар 5-6 сол бо як хелаш кати тӯли 10 сол бозӣ кардагӣ хеле осон аст кати бозӣ кардан. ташаккур дӯстони гиромӣ, боз метавонем ба дигар факту рақамҳо ҳам инҷо назар кунем, аммо боз мо мегузарем ба суҳбате ки дар бораи дастаи мунтахаби Тоҷикистон аст. Имрӯз бисёриҳо суоле ки дар расонаҳои иҷтимоӣ пайдо мешаванд, ин набудани шумо дар ҳайати дастаи мунтахаби Тоҷикистон аст. Ин чӣ сабаб аст ки шумо ба даста даъват намешавед? Ҳарчанд бозии шумо бисёр ҳам хуб ҳам ҳаст. Биёед инҷо бана Фатҳулло Фатҳуллоев дар дастаи мунтахаби Тоҷикистон 68 бозӣ гузаронидааст ва дарвозаи ҳарифон 9 тӯб задааст. Соҳиби медалҳои биринҷии чемпионати Осиё 2006, байни 17 солаҳо иштирокчии чемпионати ҷаҳони соли 2007 то 81 ниҳои бозиҳои ниҳоят зебои шуморо ман дидам ва инҷо дастаҳои пурқуввати ҷаҳонро дастаи мунтахаби Тоҷикистон мағлуб карда буд. Ва чаро шумо дар ҳайати дастаи Тоҷикистон ҷо намеёбед? Бисёрҳо савол метиҳанд ҳам дар Инстаграм, ҳам дар зиндагӣ ки бисёртар ки чаро дар тими миллӣ нестед. Ва ман фикри ҳамин аст ки ба фикрам ҳамон ҷое ки ман хатои кардам дар бозии Филиппин ки ман корти сурух гирифтам, баъд дар бозиҳое ки дар Бангладеш гузашт, дар Кубоки Бангладеш ман корти сурух 2 бор корти сурух гирифтам. Мумкин аз ҳамин ҷиҳате ки беинтизомона бозӣ кардам дар ҳамин 2 бор бозӣ, барои мумкин фикри Федератсияи футбол, фикри мураббӣ ҳамин аст ки маро ба тими миллӣ даъват намекунанд. Ва ман ягон зиқ нестам. Ин футбол аст, ин зиндагӣ аст. Вақте ки агар маро бар тими миллӣ баъдтарам файрод кунам, ман барои Тоҷикистон, барои миллатам хизмат мекунам. ташаккур, бисёр ҳам хуб гуфтед. Ман фикр мекунам ки саҳми шумо дар дастаи мунтахаби Тоҷикистон бисёр арзанда ҳаст ва шояд дар шумори иштирок дар ҳайати дастаи мунтахаби Тоҷикистон шумо ҳам рекордсмен бошед. Хуб инро бо дақиқ мекунем, чунки дар мо омор хеле кам бурда мешавад. Хуб биёед ба он назар мекунем ки имрӯз шумо ба дастаи дигар меравед ва аллакай дар бораи дастаи хуҷанд ҳам гуфтем, дар бораи ҳама дастаҳо гуфтем. Ба дастаҳои Тоҷикистон масалан имсол бибинед ин беморӣ бисёр гӯем таъсири худро расонид. То кадом дараҷа мухлис набудани мухлисон ҳамин шумо эҳсос кардед, ҳамчун футболбозе ҳастед ки масалан таҷрибатон бой аст? Барои футболбоз мухлис ин як роли калон бозӣ мекунад ва вақте ки мухлис дар майдон бошад, футболбоз кӯшиш мекунад ки бозии хуб нишон диҳад. аз ҷиҳате ки мухлис бисёр вақт нест, барои ҳамин футболбоз бозии хуб нишон медиҳад. Чӣ хеле ки вақти футболист мегӯянд, вақте ки мухлисҳо бисёр аст, ранги мегӯянд ки адреналин ҳастад. Футболбоз дубора кушода мешавад, дубора кӯшиш мекунад ки футболи хуб нишон диҳад. На ин ки футболист, ҳамаи даста барои чӣ хеле бо медонед, дастаи хуҷанд хеле мухлис зиёд дорад. Агар ки ба фикри ман дастаи хуҷанд мухлисҳо ҳамин сол аз пушти ҳамин касал агар пушти ки ҳамин сол касал намешуд, мухлис ки мумкин мед барои чемпионати мо, фикр мекунам дастаи хуҷанд бозиҳое ки мо чанд бозиҳое ки дар хона бохтем, аз ҷиҳати ҳамин буд ки мухлисҳо набуданд. Мумкин ки мухлисҳо мебуданд, мо ин бозиҳо намебохтем, барои кӯшиш мекардем ки бозии хубтар нишон диҳем ва ғалаба кунем.
خب میرسیم با فرجام این صحبتی ما. اکنون شما که با دیگر جمله بید بسیاری میپرسند که همین فتحالله کدام نمودی خوراک رو دوست می‌داشته باشد؟ شما خوراک‌های ملی رو دوست می‌دارید یا کی؟ بسیارتر آش رو لازم می‌دم، بسیارتر سوس رو لازم می‌دم. در خانه وقتی که چیزی که میکنم همه میدونن که من چیزی رو دوست می‌دارم، بسیارتر همون خوراک رو میکنن. برای همین من خودم هم خیلی آدم هستم که اگر چیزی که در خانه کنن من میخورم، خیلی که مخصوص کردن نیست. خیلی مخصوص اگر یگان وقتی نباشم، وقتی در خودم باشم که در یگان سفر باشم، بعد تلفن کردم میگم که هم خیلی خوراک رو یاد کردم، همین خوراک رو کنید من اومده خورم. تشکر. شما بغیر از اون که فوتبال رو دوست می‌دارید، باز چی شغلی رو دوست می‌دارید؟ بسیارتر در وقتی استراحت من در خانه پلی استیشن بازی میکنم و فوتبال بازی میکنم، بازی دیگر بازی میکنم. بسیارتر وقتم عین حال با فرزندانم بازی میکنم، فقط وقت نیست برای بازی کامپیوتری. تشکر. ماشین دوست داشته شما نمودش تمغه نوی گفتم مثلا فتحالله کدام تمغه ماشین رو دوست دارید؟ من دریافت دارم که شما یک واز پریور داشتید و خیلی زیاد بوای گشتید. با شما اخلاق پسند بود؟ وقتی که یک رفیق من با من نشون داد این ماشین رو، من او رو یک بار های کردم، با من خیلی پسند اومد. برای من رفته هم خیلی ماشین خریدم و عین حال فکر میکنم که یگان BMW که مرسدس یگان ماشین دیگر داشته باشم. تشکر. باز چیز دیگر، فوتبال بازان بیشتر همون کفش‌های خود رو، بوتسی‌های خود رو از شرکت‌های هر خیلی میگیرن. شما کدام نمودی بوتسی‌های کدام شرکت رو دوست می‌دارید و کدام رو بیشتر می‌پوشید، استفاده می‌برید؟ من طولی 12 سال است یا 13 سال است نایک رو می‌پوشم، نایک مرکوریال. من فقط ای سالی که چمپیونات جهان بازی کردیم 2007 همون وقت مرکوریال رو پوشیدم، تا حاضر مرکوریال می‌پوشم و یگان دیگرش رو پوشیدن نمی‌توانم. طرز لباس پوشی شما هم آزاد است، یعنی کاستوم شیم رو دوست نمی‌دارید، کاستوم بریک رو؟ بسیارتر ما چیزای ورزشیم، اگر که یگان جا گپ بزنن که پوشیدن در کار، یگان باید نیست، همه چیز رو داریم و میپوشیم. خوب ادیداس رو دوست می‌دارید یا که نایک رو لباس‌های ورزشی رو در نظر دارید؟ بسیارتر نایک رو دوست می‌دارم، برای که نایک چیزای بهتر و خوش‌تر می‌کنند. من یاد فکر میکنم که میرسیم با آخر برنامه‌مون. ولو از همه چیزی که تبلیغ میشود و مثلا همه مایل به اون دارن، این نمودهای گوناگون تلفن ها هست که تلفن ها رو دوست می‌دارن. شما چه تلفن دارید و کدام تلفن رو می‌خواید داشته باشید؟ من تلفن آیفون دارم و این آیفون با من پسند است. من کدام وقتی که مدل نوتر برات من کوشش میکنم که مدل نوترش رو گیرم و در صفحه اینترنتی شدن خوبتر است و کارکنی تلفن خوب است. هزار رحمت برای اون که با برنامه ما اومدید و آخرین سوالی که من به شما میدم، چون روی شما به هندوستان هست، اولا برای کار برای شما که در اونجا یک بازی زیبا نشون دید، دوست داشته مخلصان هندوستان شوید و ما از این چیز خفا نمیمونیم. حالا آسان شده است که نوارها رو پیدا کنیم، با شما صحبت داشته باشیم، این کارها رو ما هم انجام میدیم. ولی در این طول فعالیت فوتبالیتون که در تاجیکستان بودید، با کدام مربی آسان کار کردن بود؟ در کریر من در فعالیت بازیم مربی خیلی زیاد بود و من با یگان تاش مشکلی نداشتم و با همه‌شون خوب بود تمرین با همه طرفا. با موسیم آمدی، با حکیم فوزایلوف، با نیکول لازارویچ، با کدام مربی که در همون دسته باشد، چی مربی که با ما گوید ما همش رو کوشش میکنیم که در هم تمرین هم در بازی کنیم. برای همین مربی که چیزی گفت فوتبال باز باید همش رو انجام دهد. البته برای مرد یا خود کارگر خوب هیچ فرق نداره که روبرکی است، کاری خود رو میکند و همیشه پیش میرود. با شما روی سفید، چون شرطنامه شما 1 ساله است، فکر میکنم که اگر باز امکانات شود شما دوام میدید. بله، من کوشش میکنم که در اونجا بازی خوب نشون دهم و بازی خوب نشون و اگر با من پیشنهاد کنند کانترکتی نو، من راضی میشم و کانترکت رو
امضا میکنم. دوستان گرامی در همین جا برنامه گردی یک دسته یا طوری گفتیم گردی یک بوزینگر رو با پایان میرسونیم و با فتولوف که خیلی دوستش می‌داریم روی سفید آرزو میکنیم بگذار که این فعالیت فوتبالیش باز هم در آسیا رواج یابد و از این هم بهتر در دیگر کلوب‌های نامدار هم بازی کند. خیر تا بازی تا برنامه‌های نوبتی گردی یک دسته با شما تشکر. سلامت باشید.